بێگومان وەکی گەلێکوارین ژیانێ دوواری جل و بەرگان de ji xaka ku mirov li ser dijî diyarkerê ango cil û bergê ku em li xwe dikin rasterast bi dîroka me û xaka ku em li ser dijî re girêdayîne. Wekî hemû xadên jiyanê nebûna welatekî yekpare diwarê cil û bergan de jî nava Kurdan de cihatiyek derxistiye holê. Li Amedê jina Kurd Yasemin Süleymanoğlu ku 20 sale cil û bergên Kurdî didrû û 15 sale dikana bi navê Lewendî vekiriye. Yani botti mesela milli Levendi çekti ama müşteri mektubu fazla memnun göre amade etti. Ancak milli mendil çekti, milli Levendi çekti. Cevabı fazla misal çıkarttığının. Evde her amaçır nakaya. Ev her ama Urfa'ya. هرم حكارية أبدي هرم حكارية أبدي ساور فاية يعني ساور فاية أفشرنا أبدي فاية أب حكارية أبغى نشرنا زيادة وانا فاستك وانايا الثاني بصراحة منها از بریا بیا از هینکه دیا شغلی نزدیکی 15 سال از کار خود. همو دنیای تندستینن ها، یعنی همو دنیای طلب هیا. کرد همو تیره جلدستینن. یعنی هر کس خواهد که ایک دعوت داکی فوانجیر وره، وجوی کلتوری حس بکر. تن خواهد که سپاش. و زیادهش متعود فراموشی. کرد لوندیه ملیوان وی ملی راه لا حکاری دویجن لوندی. اجی کتم دیرو که من خواست از ناوی که جدا دینم. و اب ناف که فهمجیر هاتم جبی نافدانی. نمیگره همو بخوا سرنگی خوا بمینن کار خوا بکن. و جنه که امدبجین ادواری آبوری دا جیانوی لوار حت به هر هوایی رحته. و کلترا میه کلترا کردایه ام گرم کلترا خودی داره. کوفی آمده بلد بنیگه دا جله گووندی تلفا کرنی. کوفیه کپر کهونه یا ایزیدیایه. کوفیه ایزیدیایه. فرکهونه یعنی ام بیا نافروشن. ام وکا خاطره که الجمع بمینه.